ekoti lelo na Congo. Oyina na ekoti lelo na Congo. Motema mabe ekoti lelo na Congo. Division ekoti lelo na Congo. Oyina na ekoti lelo na Congo. Motema mabe ekoti lelo na Congo. Babela mwana wa muntu amufuateleja biende. Babela mwana wa muntu amufuateleja biende. Batei moto chamatoye. Batei moto chamatoye. Oyo katolia basantoe. Oyo katolia bampakaye. Oyo katolia mikoloe. Nakatanga babenga biso bilulwe. Balo baba pakola biso mafute. Batindika biso na bagaye. Bazongisa biso mbushimaye. Balo bito zima bango na bango. Balo bito zimi sala na bango. Mama pasa bakufi na bango pamba. Bajimo bake na bango ofele. Mawa mingi. Mama na bango atikali na mpasi. Papa na bango makasesili na nzoto. Mama na bango akumbize mba ofele. Katango bazali balube. Katango bazali bakasaye. Then
Njinti to akabimba nigari mamkendi. Mema wansala mutoga nimpoi wa mwela walongana walwabelu vwenga. Mema wabayila kasadanga nantenga kamangi mangi ngakumana chikonga chihoho lugimbujo wa mututu. Mema wabali bashila ntenga mwadi. Ntenga watu kubenga ni kuigila hashishi milala kubengela muchitonga. Mema wako chenda wandaya kwa mbumbu katenga kukumangunda kukungula matala. Lelu kukari kukungula mbongo. Titanga aiko itanganyi katuta munyingu. Mema wa muchilengi chabu digimisangi. Chalele nche chabu digitubobo wa mulishibalo chonzo ngandurishibalo luika milungu kunshinzala ya kusuma wimba mulungu wadi. Oku miheta miko mangelela nitamfa miko amanitina budyanga. Anyinda gachikudi ni gadi malubanda. Titawa bari bashila ntenga mwadi. Tenga watu kubenga ni kuigila hashishi milala kubenga la muchitonga. Kasara gadi mwela ngakwe. Kamukwa mukenji kigandi mwele ngo. Kigwenu nene. Kigwetu tetu kwa kabimba kwa kadima mukenji. Kaliku baba yeba ngwe. Baba yanyi. Ana mwabundi musombeo omusengo wa malamba kabusho waluboya. Mudyangando mushilampanga. Abadyangano bajilampanga batawala kabalali balala mina chibinga abafika mpala bengele makaya batilangano tilonelone mukushangano kushala munda. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Ani tota nonko no burle kutuma hanyuma no giba meme ningenza muri muhita mashini tatu muri muhita mashini anje manje matatu nje muhita mashini echi lobu eche chimwela mwe no tsako kwa tukuri bogo dabaka jabaka shi mwele tukwa tukuri bogo dabaka duma tukanze muri mwele iteto aba kambale mwambe tukadindile bakushana mushindi mukwa
Eyo twasakidila kuti bana betu bonso batulonda anu mu myanda yetu ya kwetuka kujimini mushindukai watu yetu kukesha nzala kwetu mushindukai tujibwa kukebela ku bana betu mijimu bwalo mijimu mikola anu mutu tunulomba kajilelo tuji muchitolu mukulumpa wetu papa Franga mukulumpa jina ngani même Jérémy Piana même j'ai représenté projet au Mukasa Oriental twasakidila kaji mwabe tuji henyi mwabe tuji muchitolu mu groupement Bakwansek mwabe tuji tuenzera projet wetu wa Twasaidi Tunga village wa mwabe mubine Chibingu mubene Chibingu projet Twasaidi Tunga twambila ku chiaho chijibune na kai bon ba chiaho chi mutuji mujibenzemu mbahita mbapase mu première étape ko collaborer deuxième étape kwanza ersage troisième étape tobo pindiu mujikuna pindiu ajiba kuna tabakuna chiaho chonso chi nchambula 15 hectares na ngotobakuna matala bakuna ngunda anubwani kulisha nzala mwetu munemu chocho subune na bwachi chocho subune na bwachi di mu 100 hectares pinji chituribanji badi mbwa saison beo turibadi ma 15 hectares ko turibakuna matala njuma juma mona akari matoloka ngunda tout va repartir na cha turibala pinji tubala ni butir ya manyok bwa kukuna kabidi anu sanswani tumona makwede ditunga jetu babima ni namwina chisombo chimbanga ni benda lusa babenza bwa rubwimpa nungo bon badbenza bwa lubimpa bwa kwimanyina projet wa Twasaidi Tunga vraiment mbantu ba moyo munena et puis bantu badi ba comprendre nzali abana baba mukasai muntu akompala tudini papa Roshi Malango mukola uji usombela mu Belgique ni bana benda bonso bon mu bidi tudini apôtre Jacques Chanyu Muyuda uji prophète uji mu États-Unis d'Amérique ni famille wenda mujim kiba diba comprendre douleur abana beto mukasai bamto tuenze chintu echi bon tumona ko bako kwa banyina ko bana ba mukasai na sha chakudia anyi bajere trouver goko mubora ba mushindo kibarkaye mbaji fila koream batuka chisuru butuko ne munyi bani mujimo nse muri mukala mu mona wenza kama beo tasira mukulumpa la ko batu yigila goko lako yeye kidu representer ba mukulumpa wetu fumai tujenyi tuje moben Mbakwanseka mu secteur wa Chitolo village wa bene Chibingu na nguma betu di mu site ani plantation wa PTD projet tu baka iditu que mo abutu de bale ku ibakile tu mo ambila buni debu kongole na ngumba jogile habu ko ni bana betu ba mo muleng bale ko to jole hanshika to ba manyanga ni représentant provincial euto to alu ko manyanga ni mutuka to manyana ni mulungi lwantu baka iditu ngotetu bonso ba jogile ko ujibasanga ni chochi necha tulbasanga na chibikol wajibedi nungu tujiko hato hatu jan mwabe tulbasanga na chibikol tujini matu kwa bunya tulbenz mvua balomba 100 hectares mu 100 hectares tetu ko sati mika shigilo ko mabodi mu chibanda ko mu to amini to kajimushu mumushu kawir mwa ko yato hoto ke tuko to angana na bum pale kwa mboni to enza 15 hectares na 15 hectares ke utu bima nono bamwana matala tologa ni ngonde ni michi achombe dibatu vile na ilelo tasakidira wabunyi mukulumpa ujiheba njiyayi mema ndi sanga ne projet ujumulo bol bo mwanju kulo kutusulu la kunzada jibe jiji babanga bo kukuna musokwe wo uvumwanga tedi sanga jabunyi bol bo amba peto kumakuta ba kuja mabulu baja ba kuja senda mani magayabo mani na baja momonite tukumone di sanga bikoda tutoko kumpanda kujibana beto bali batwele menje musokwe twachitola fumuje benjiya mema njinga jingwele tasakadila ba kumpeshe di njimu mwanene bya momo mu dia agronome ema mu jogu mu fima kujakula bidi makotajimenda mu chihawo chidi mwane chimambulushi musoko bavu bahangila sabanga mbaita sabanga na nshibavu ni moyo mubi wakiba njimu mwanene miji mu yanu kuyo mienze kamunungwe maluma ko abo mahehela mu musoko njingwele tasakadila wabonyi kajimfundu kongulu kwabo amba ituna twetu tutantu banga anu tufika jiba kampanda ja kuhola ani ja bintu bya kumbani toujours landululu toujours l'invita toujours la mijilu monika ku yujumvo mkwabo to amba ituna
to ba mo bawo ka ko ndo makojole bilumbu to baro to de banjo ko sanga ni chintu echi bikola ba ni chechi ba kaisha jitunga de to de yakumpana ke baloka to balo ambele nzambi to ambani chintu echi kachi mani monjida to chitungu ndokati ni konde ke bo amuso kwa mana makode developer mema njumo modeni anumukela utuka abaje toka ba filete to chifafu echi te to bana ba jitunga ka kuina mushindo wa te to kwa lugila projet fanyi manashi odi mo na chito mema njumo na chitolo tasikidila wakumpesha ji projet u tudinenda ni sanga dia boni ni mweju lukongulwa ni ndo bamune bishindulu na juka nduluka kujuka to bwalo kuji system to kalimba ko appliquer wa cardinage c'est-à-dire ni ko la bantu balamini bachungi ba bintu ebi to ni mujibi ko ni mujubi mun patte mutu bi hoda bi muji talala ni mujumvu ana ba tunga de tujitanta nyazali ke ki janjiji ni mo men ko amlen to asikidlo ma wani akula ko he ma weto tatu weto to bish to bimpo ko kwanu wewe jambe bish bo projet toujours ka to même njinzanga bikola bwalo ba projet to asayi jitunga we bien tu baka jitunga je ba chingani bwalo amujifika ja projet o munemo njimo na ko kubama mu bansonga kaji balobenda bake bamijimu bamba tukuna ko ku hetu matala tukuna ko ku hetu ngunda mwabuvu yikayi bwa kweta nsabanganye akambula nansho buji tukuleha hetawo wanu mwabe ukunangunda bambula makoti bamwesha usumba nsabanga usumba mafuta uhehela ko nangu jifika je projet muna ko ku babunyi basanga bikola bwalo mbambuluka baja muni jisanga mumoyi nangu bajiba kuila ka biji chintu echibambanye katuvuba mayenyi chifika mujitonga jetito mumuso kwete muto nangu hafikichi tujiba mayenyi to ambuluka kwa muto kwambula majitu mumuto nitwikala muto tukuna twihila to ambuluka to asakidila mukulumpo woli mufika chinje to papa amba uri ambe to bwabwanyi mema nyumona ni mujimuju mwenze kanungu mwimpa bikola munsangisha bikola hakumona jitunga jikala mushin bintu byanze ka bya mushindwe bintu bya kusaka jida nzambi bikola nangu kubyonso bijibyenze kebi nyumona memanye nzambi anu tompanda atutuhetu mpanda tumona mushindo akulusha kashana nyi mujumwe uyakompala twasakidila ndonga muyo tunya kwetuka kujimini tutulisha nunzala tukeba tu développer kwetu ani mushinduka wa kuisha kwetu kumpala kimuntu ndo mana bana betu bonsu baji mubula babujima bwani kanu humoyu kwetu bantu nya baba nyemanu lo akumkulumba bantu nya banyemanu budoji ni manga kibiji banyema bikola amba tuna tukatulanu kwe umfano kwatayeko chinu nchenze no amba sinmanya mutetu mututu bon koneko to chena fazo wadi nyema buloje ni dinyeme kabi chena goto pinje to gar mo fazo wani muntu mwenze mujumwende muheta kajugot ye ko shintulula sombelo wende ninko mvajilo ninko njilo ninko mwabo jola la nyabita ki chigadi go to ka to tandre bonson ko modernisme to baga bari batege men bien ko projet ni a partir hadiya ka bamba ki hadiya ngananji bo mujibo ba mouvoir bamba ko je hotel campagne en ouvrant aux autres paris m'a ouvert à la connaissance de moi-même nangumbi amu mwabe hadiya no projet tu baga hadiyo ba ko tento lango nyuto twenze bari batento la ka bari bayakenze ni mu yabu midi mu yachibani bo baga mbenze ka bari bo bantu balo mukalasa ko dijambulisha dia bonja dibwele dia projet mushitulo mutu bufuka mujibufuka kaji bujamu bushadi lebu bigengela ni munyenyi yetu teto ba agronome ni ye jumulo kwenze mujumu nyenye tututu yibagila mwabuma ifika mbani to hete chete chichisangisha twasakidila twafiki kontekelu kwa ndonga mwetu twela twasakidila prophète Jacques Chani matwabu de Montpomoye na cha Roshi Malangu mukole twasakidila bwalo nutunumvo kubitu cholo nulomba no ambi chola fika uleja bana betu mujumu mwimputu twenza projet mulo mwambulisha bantu babunyi makuta mimpa kwenza bintu byanungo jinanga mimpa kwenza bintu byanungo nasha muntu wakula bibi ukuhenda kadi we umujisha ujisha bana benda balonga kalasa bweba nzabe byano kusamba twasakidwa babunyi sambe abenesha papa Roshi Malangu abenesha prophète apôtre Jacques Tiani ababenesha mu mijumu yabo yonse mu malu onse projet
ujiyo kumpala kulusalo nzambi bal bonso udi mwana batwilana mabeo mbitaba ni mfumu mwino aditungeji bonso mbitaba ditunga dine dijima mbasanga nangu projet ujiyo kumpala nzambi kutubate kumpala wa malonso awanyi nzambi gatumanyi kushikila bwala aweto nzambi gatumanyi kushikila bwala senda wanye mwenja myanda uri wambila no wanisa bwatweyo uri wambila no wanisa bwatweyo balmema nindoke shambula wa mabwe mvula wakaloke mambwai bantu bakafa wensendwai eyi mvula wakaloke mambwai bantu bakafa wensendwai uri wambila lota nipatuka musoko yo balumala bamema ndingosha musoko sodamu wakayewe bantu bakafa we komoro wakayewe mambwai bantu bakafa we muji mwakula bwa chilumbulwiji chidi kuwesendwai mubenga lanshi mwitabeyi zami na lumbulwisha bantu chilumbulwiji chidi kuweyo chishema uji kuweyo chilumbulwiji chidi kuweyo chishema uji kuweyo kujishima wanzambi wa mujuleo. On n'a pas besoin de témoins. Témoins, c'est bien c'est du bébal. On n'a pas besoin des avocats. Avocats, c'est bien c'est du bébal. On n'a pas besoin de preuves. Preuves, c'est bien c'est du bébal. Tu l'emboulis, tu dis coué. Je m'en ou du coué. Mushibe muntu kwena no mambulagela muta muntu malma bimenzela muntu suru mushibe muntu au kaka lupana muchisal logino lula munda tenta rumusano wewana bakwabuka bahanye bwala wemu mwana muntu mwimana pachitanda cha mukwabo ukonga bintu mushinga mwakusumba mwabawo uriwe lambila bikola no mwakupata muntu au wana pirate original eza kotoy wana yakala yasikeza wafongola misu bwa mugwe bakalala ninzala nibane bwe wana we omwewe boshisha kuigisha munda chilumbuliji chijikuweyo jema ujikuweyo chilumbuliji chijikuweyo jema ujikuweyo ba profeta ba mashimyabo badi batombwesha bakajiba benda umubadisha dero akakira 34 umwambile nipaka pamono mukashwa mushune elisha wakamuladi la pambidi mishiku kumishiku chali kuchali nungu mwane wakapeta moyo. Alors faisons cette stratégie là, lèvre lèvre, poitrine au poitrine, tu verras la main de l'Éternel. Malaba balela mwana mufana profeta chilumbuliji chijikuweyo jijema ujikuweyo chilumbuliji chijikuweyo jijema ujikuweyo nenu bafudi bamyanzwaba badi bashipa bantu makwangata myaba yabo ushipa muntu makwangata bintu byenda kushiya bana benda mdikenga ushipa muntu makunyenga mkajenda bilumbuliji chijikuweyo jema ujikuweyo bilumbuliji chijikuweyo sambwani jema ujikuweyo tulana mafuka byenda ni bwaluwala bilumbuliji chijikuweyo sembwani nyenga bana banshe bintu byabo tatanda bana bansha na imana kulu kenga chabakajiba mufilaba baya bakajiba kamba ni imana kulu fidila bantu fo témoignage zami wani mema ni imana kulu kwatisha bantu baludi ni mfranga ya boni zami wani mema ni imana kulu tilumbuliji chijikuweyo shema ijikuweyo tilumbuliji chijikuweyo sendwani shema ujikuweyo makubanda mujulu changer bien ejibyelo kumwana nzambi changer bien ejibyelo kumwana mujulu changer bien ejibyelo kumwana nzambi changer bien ejibyelo makubanda mujulu changer bien ejibyelo
Wawe kumwana sana We mwambi wa masimi Wuda ulu la fami ya ba Wambi la bantu me ya masimi Tutanye ye We mwene bisana Nasa we o mwene kabwa We mwene luko suwalu tuta Wakumwana sana Wena masani bakwambila nisidangwa tawafa mema Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bazali bakasa
nyonso azali mokongwe oyo mibale azalaki mongale misato mine bazalaki katange oyo mitano azali kasaya mpona nini koboma balube mpona nini koboma bakasaya c'est que les gens disent abela mwana wa muntu amufuateleja biende abela mwana wa muntu amufuateleja biende batei moto chamatoye batei moto chamatoye oyo katolia basanto oyo katolia bampaka oyo katolia mikolo kamwana sapo ezalaki tribalisme kamwana sapo ezalaki tribalisme nalobi kamwana sapo tribalisme kamwana sapo tribalisme complot ya koboma balube mpona koaffaiblir ya chiche mpona koaffaiblir wa mulumba mpona koaffaiblir le sphinx Félix atongi baso de mouton bana bakomi kotango fele banzela ezali solo kotongama malembe eta detruire kofande nyonso po azali molube nyonso wana po azali kasaya nyonso wana po azali molube nakatanga babenga biso bilulwe baloba bapakola biso mafute batindika biso na baraye bazongisa biso mbujimaye kaka mpo tozali balube kaka mpo tozali bakasaye bamapasa bakufi na bango pamba bakenda ofajimo bakena bango ofele mama na bango akumbizemi ya pamba akumbizemi ya ofele motema esali mpasi makasesi